O te whaatalo whātu I lau whaafunga angele nei tai au, usimele whaafunga o telefola Radio Samoa. O le mea sa oele I mawhauwhawina mai ele I tā pena au kilani I timunga mamafa malolonga na iai le whaaiunga o le vaiaso. Mai le pale mia Chris Hipkins, ele oiloi le taimi nei le au whainga mautu o tangata au kilani a afia, o na ololonga mafua mai timunga mamafa. A toa ma mea tō tino wa whaalea ngaina. A o whaiai ngā alwenga la vea I maofo atu le whesoa soani I tangata a afia. O sauno manino le sui pale mia Carmel Sepuloni ana nafi, o lo iei le whesoa soani mo le tūtau mea ai. O lava lava, whesoa soani mo tangata wa le ma whaiona toe fo I ngā alwenga le taimi nei. Whaapea whale mo I lātou ele o iei ni whale whaamautu wai. Mai a Sepuloni o ia fo ele minister ma tā ngā alwenga o lo sa we whesoa soani mo au nanga lau tele. E la talata I le afe lua se lau tangata na wala au atu I le working income I le asato na I mo se whesoa soani, ma wha au mai ai ana nafi. O le wha mua le malolo ave le le saunga le mua tangata au kilani, ai mai se o me o mo o mia vave. E o mai le taime tu ufa ata se telefo, e to o wha tangata maali liu o wha amaunia mai, ua mau soifua o na ololo ngai au kilani. Le tau no le tele o kone seti ma wha afia ngana tapena mo le nei long weekend. O kone seti tele lava au kilani o po e lua Sir Elton John lea na wha amoe e pese le pōlas whareile, ma le asato nai. Mo le maua telefona iai le Malaya Mount Smadi le pōlas whareile, e le avele lauloa le tau na iai lea fia tau fia le to a tele, mai pea ma le toi tasi le tu la a mata, ai wha atu asau lo le wha asara launga ua leo. O le to a tele o tangata na iai lea po tangata mātutua e fia I musika le li pese. Ma o le to a tele fo I o mai whafo atu au kilani ma o nisi o le anau mai lava wha o ngā tickets o na ele tau ngō fie. Na mauti no loi le asa to nai o le tau nu ufo ele kone seti o le po le asa to nai. Na toi tu uai loe Elton John le malaiva a lele wha avau mā loi au kilani mō Hawaii I le asa lava lea. Ai mō tangata na wha atau tickets mō le kone seti o le ua sautala I toi maua uma refunds. O Lazy Festival na tapena mo le so St. Jerome's Laneway o le fo iwa le tau nu. O le One Love Festival o le fo ina wha alea o ngai nei le tau le astu nai. O na o le saunga le mu mafo mai ia a fianga o timunga mamafa. O le ana o Lavale Gardens Music Festival ana poi au kilani, be ta ina suia nga i le Spark Arena. E le na o wha afia fianga ye fo ikirikiti na fuafua mo le so, be ta e o le ua le wha atau nui na foi. Mō tangata au kilani mala nasa malolo le Auckland Anniversary, ua suia nei o se asa toi wha mama mō le to a tele ua a fia. Tu wai tele na tali mai le pule nu o au kilani, I le taimi ua matua I ti ngai nai le a ai. O le taita I le National Christopher Luxon, o ia leo se tasi na whaatala sanga whaalau I tele le pule nu o watatau na whaia ni whale. E solo I ai tangata o le ini whale le pō lasa whareile. Ma e whesoa soani fo ile ile au whai ngā luenga o loo whea ngai, ma le lawe ina mai o tangata. O se tasi o counsellor au kilani Joe Bartley na ia whaapea e tatau le pule nu o nā ngai online. Ma wa ai le pangatia o iei au kilani, ma e le mo o mia le tau whaatali. O nisi o taita ia le I whaatali e nā ngai lava lātou online ma whai tangata e au le whaatali pe a whai o le saunga le mo. Ai a ngai ese mo lātou whale. Ua whai ai nei ma se petition po o se talo sangaloa ia tustusi o lo mali lia iai nisi o tangata e ave ese le pule nu o au kilani Wayne Brown. O le nei petition, o lo mafua le o pule ngal pule nu ma le tuwai o na whai o sana ngā yoinga. I le taimi o lo ti ngai nai tangata au kilani e peo na whaato asa wailana polo a ingo whaalaulau whaafua sei, po le Declaration of Emergency a au kilani. Wa te ele tulai se fulu I le pōla sa whareile, a ua leva leo na tāwhi whea ta avali. Le ini whalo le toa tele, ma ua toa lua tangata mali liu, ai toa tasi wa leiloa. E o mai le taime tu wha sei telefo, ua valu afe mo na tupu saini, ai se fulu afe saini o lo utulia le petition. O nisi ele o fia o no le ulua I taime na tula I Brown le asa toa nai, ai so o na lafo na whaamtalanga I le ngata o le sai I tangata na whaafai ngatao na ave isia mai o lātou whale. A o le ai o se tāla lofa I langona o a inga mawhatia. Ma o la natali lea natali ei fesili na fesili ngi ai, le o le tali mai ala lātou pulenga. Mai le councillor manukau Alf Filipaina, na ia tautino ana nafi e moni e whai lava si wha atu wai o natali mai o le council, I le taimi wa lolo vai ai au kilani le pōlas whareile. A o iei wha ata se fo I maangele ana nafi Filipaina ma le pula nuu au kilani, na toe sau no ai Brown, na ono iai wha ai unga e le isa o na whai, I le pōlas whareile.
O le tonu mausali o le toe ae ma le lea e o aonga, o le a sausa o mai lava i le pulenga le aonga. O le vaiasa le nei o lo o tele na toe fo iei whanau i aonga o le nei tusanga wha le awa onga. Peita ai, ua le mautonu nisi o mātua ma whanau o na o a awhia ngololonga na iei le whaai unga le vaiaso mo au kilani. Wha mauninga ma le mtanga luenga wa onga e moni e iei ha onga na awhia peita i le tele. Mo le mawele sui peresa tene o le asosi o aonga tūlanga lua au kilani. I tala le Herald, pe ama le lua se fulua o ngolo matua i longa na whaaleanga i nei lo longa. Ma ele o se numero tele lea pe a whaatusa i le 5 se fulu o a onga i tutono au kilani. Ua sawai ma le whaai ungo le tu umai pia i pūlenga wa onga le whaai ungo le ae o a onga i le vaiaso nei. Ma o lo fua lava fo i ngā luenga tue wha mama pe a whai o moomia. E iei ni sa whale a onga lo wha o ngai a vea manofua ngai sulu iei tangata ule ni whale ma o se tasile o mafu anga ono a fia ia o ngā whanau o loo a o tawina i ia lau mua. Matala muli muli, o le ale ngalo i le pase se le pasi na alu lava i le taulanga i au kilani e ui le loloto o lolonga, ma ua lolo vaia fo i matutono o le pasi. O le pasi le nei na toe au mai ai manisi o tangata mata sai le kone seti a Sir Elton John, le ana toe wha alea o ngā ua tumutumu tangata i le Mount Smart Stadium. E le i aini trains fewa i lea po, ma o le ana sui ai malanga pasi. E moli maua se taise o ini sini a sai lunga le pasi. E moni o lea salo lo vaia lunga le awala peita ai. O le lata i le taulanga na whaatu a amata sawa i tutonu le pasi le vai. Moli maua i fo itala le tioa ni isila. E iei le taimi na alu upea i le pito i tu o le pasi. I lea taimi le iei ni whaeilo ilo e whaasai ta avale i lunga le awala. Ma o lea na loto te tele lava le pasi se e mai se le ave pasi. E whaawa upea se i o le taulanga. E ui whai tio ngā nisi i lungo le social media, peitai, mai tangata sa i lungo le nei pasi fo ngā whale lua o se malanga i whai o le i loa le api pasi, po o whea se isi awala ato e sulu iai o na ele ai lava ma se awala tua na saunga le mui lea taimi. Ai e whai ngā tā fo o na toi foi, o le tala fia na taunu umanuia le whai ngā malanga, e lei se isi o le pasi se nā whaina ma ele o leanga fo i le afi o le pasi. Tala Nalo Radio Samoa, manuia le nei asa. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa.